Pay us now a candle. Yentu mukanya de mu hia sika de yede. Yaji alawa no yanto na ye kwoto atia. Sese mu hia sika mo de yede. Mo de kwoto fridge akoton nsuo. Ana mo de kwoto kotodwa begu fridge mu aya aduane adi. Kevin Taylor akura se mu ni mu nkwan ye. Pay us now a candle. Yentu mukanya de mu hia sika de yede. Yaji alawa no yanto na ye kwoto atia. Sese mu hia sika mo de yede. Mo de kwoto fridge akoton nsuo. Ana mo de kwoto kotodwa begu fridge mu aya aduane adi. Kevin Taylor akura se mu ni mu nkwan ye. Ghana na esefo yesi mu nsa anu mo ezi yentua mo kanye de mo akonhoma mo de kwoto we ha dabi o mo hu dadwene nya ye dadwene o mo dadwene nya ye dadwene broni kokko afre ye se koke numfo ni wi numfo asabi o madwene ato chima ewo mu kuromu no ya maju omu megu ya mayimu ni yanyi sika medi eno ho dadwene ni nsiesie ni yeye ape baabi ye kwaje saafo na begu eno na yeye dadwene enyamo monte sami yanka samadeshi etu na sola kaba omuti nkrofo okromu ni nantwie no munsuo monte yo menwene wo mo ho na mo makatua mosi sei omokura menwene wo mo ho na makatua ekomunti ni ye pre dabre man konkunte koko gu apaso a ne ya pre dabre so ama nkonkunte da chi asem ni mu komuntia Ghana fo mabunu me say ekom da chi asem ni emu kom enu nti ene ya pre dabre ka koko gu apaso a ye nkopia en pre dabre man nkonkunte o da bia me ka me say sikani owuja ne ba enwunyade na san kwada no mesmanage no ma na behia omo nya nkwasiafo because asetina mu bre ni mu kom san kwada no mu hunu bi na me kwaku yebo a mete hei a me fa fom emfie dunia kire twa nkwansini nson wie JHS a manhu da sabi Mexico fia je ma mesikasa je na wo ba na nsukom de wa medidi na kwaba o mento aduane udidi anopa na wo de bekọ aba no miensa because obeka kire o se metwa ensu akese miensa metwa ya de na metwa chichibobe na mabetwa no mosu ya awura me kwaye num abo me bepo akomakura ase mi mom na se kofia je ewu jama wunyade na me mesmanage no mama ne behia me ya me yekwase ya yesikani ba nye nipa wo hu John Dramani Mahama amamuo nyame to ne safre miss ni onya 2 years no ono ankase ye di mfie na ika no nye sa nipa no hunu sede na mamuo tie nene sabi obesu ama ne ho aye nipa mobo dabi nana yaje yento ye kwa akoto atia wo nana yaje alawa no yento ai yaje alawa no na munim akatua so mfaso ene komo de mo akando pay us now dabi o they say ye jeje nkrofo adan ye pedan na rent se mu wo bi a momma ye bi ya dan agent fo a ye hwehwe dan ye kwaje abodanfo abegu kuremu na akwasi buroni ama yesika bedi eno ho dadwene na da ye tirimu sese nya mo makatua ni ono ba ye ne mo pama amokura no mudi boni aye ne tua ne ka mo fizi ya jimi ye metua moka ya nya nkwasi afu His Excellency be the account number no be send one up ya pe kakra tumi mu nam de ja o mu nsem hunu no omudi no ye ni bibi ye de ma o mu kuro mu Kevin Taylor akra so mu ni maduane ye ni mu ho dadwe no Ghana about time na moton mo ntoma de mu kokokosi awa mu nsu se mo ma wa Ashanti region de o makotu de wa yi boga munya huhwe ye frustrate musa na mo yi mu mano ko private schools yankase ye twam. Yes, there are so many ways to kill a cat. Sa na ebeye mu abatu obone ye kiri nsunsanso no na mu face no. Yes, echina ye ti oman mu so oman ma ye nyina ebesua nyansa. Yes, ye besua nyansa na ye hunu sabi kwan a ye betoto ya namon atena yiye na manipa refie atena yiye pa ai de na eba wiase a
Akufo-Addo do oman beto ya no dane yen sasabi eburu eda paso na wa ama ya nhye eno ne ma ya wrefie na ye ne ye pe obi ani ho ebetua moka pay us now mo de ko ye den mu ni mu aduane ye Kevin Taylor kan ye mo wi asan bie fan ya si mu ho so dabi ye de mo katua no e man sam twrofo enne asofo binum de da pay rose ye tua sam twrofo binum ka $2,000 a month eno ho omo ne de ye ba aban mu omo ne ye betua moka nyamo amukọ gina social media sai na ya gi o ye koto atia da bi mu no mo nye ye dadwene wa na ka kire mu so odwanfunu suro sikan dwan a wawu suro sikan dia demonstration na from 2012 di besi 2016 dia ne yan hu no demonstration be na o man mu anye o munya mu dede no ya temu ka enkofoku mon fasa anyu ni susu mame His Excellency onu nyame yada no de mu ye bia ne ho e be ye foku dabi de mu ye bia ne ho e ye foku Akufo-Addo ne ma oman mu nkwada ne wo mu ahye ye funu mu nyina hu Kofi Job mimpo na maintain ne nkasa Kofi Job Akufo-Addo ne ma ne yi ni cars nyina pie a contractor for na wo kuro yi mu Akufo-Addo ne ma ehu wo mu ene mu mfidie ni wai mu ana mu twitwi sa cars no ene Kofi Job tifie no mo be kwa akwaji sika bo so mo be so mama afre ne so ontua moka ye be suya nyansa next time why Ghana for ye ni beda ho ye ni ebeda ho am ye suya nyansa contractors ya hodo na egu kuro mu ani ye ni mu mo Akufo-Addo a oyi akwan petin kuro yi mu nyina atwa kuro yi hu hyiaye ene ye mi ehu sa contractors for no mi ehu no Kofi Job cars dodo ene mo woi ahemfo na efuranto mesu kwan ene ye woi ene ye woi kotie ya titi mu ya titi emu ne kotie no fo se sabi mesi ni mota anya adwuma anya ye kotuagu ne Captain Smart no kotie Kevin Taylor no wenu mo Christian Awini no ohene babo amanom Mugabe no na mukotie wo mo pay us now akando e de asesa Mugabe no mo ma akogu abrochire hwe wo mo yemfa de na emetua moka yemfa de yentwa fake money na emetua moka na ya mo mpa pipa no bi mmere na mo mpa aka do bi nso so mamo bia ni wo ebetua moka kuro yi mo money beda ho se nwoma suafo money beda ho se timamufo money beda ho se nyansafo yentua moka nyame na atua moka mo nyame na atua moka ena Akufo-Addo oba mo ho be sika koto nchene wo ho nanado Rebecca sori anopa frɛ mo se mo mani sika nkoto nchene ya gi alawa na oye yento Akufo-Addo ba bi afrɛ mo Akufo-Addo ne ma afrɛ mo so mo nya sika nidi John mama yi Nyankopon na atua ye ne mu nyina moka wo kuro yi mu nyame na atua ye ka emfie baako animu complaints afe ye hunu hwe ene mo aboso we na de ye ba so chen kuro yi now. Can I mention my facility? No problem. Okay. Doside now at Tamale Teaching Hospital. You can see my night bag. I came for night with an empty stomach. No money for transport. We have a lot to play. We have a lot of responsibilities on us. Some of us are parents. And some too, I'm from Bunu East region. Look at where I've been posted. I have rented. I paid transport to work. I borrowed money from a bank to pay for my rent. Now my rent is almost due. And then the bank too is also calling me to deposit their money. Look at the interest rate, something I collected for 3 months. Now I'm to pay over 1 year for it. So please, we are begging with all due respect. We are not being mean. We are talking out of grievance and pains. Have mercy and do the needful, please. We beg you. We are in so much pain. How do you expect somebody who is in pain and hunger
to go and take care of a patient. A hungry man is an angry man. Because I can't go to work with an empty stomach, then you patient will come complain. That's why they say nurses are mean. You go through all these experiences and they expect you to go and smile. How will I smile with hunger as a patient? You can't smile. I can't smile. Because I've already, I am frustrated in my house before coming. You come and you walk some distance that you're supposed to take transport because you are not having money. You have to walk. We even sometimes risk our lives by stopping these Okada men and other people we don't know to pick us. The speed the person will be going, your life is at risk. And two, you don't know where the person is carrying you to.